Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Nimbachira mwena program yetu Ebyamagara kandi umuhereza nayo garanjira ha nabanyetacho butonji charity nkabutosha burushaisha tunechweka urwo kubanza umushahazi teze zo mwabazi ntu batwashiraha okubasa kumanya amagara gitu nagarugahi nagazankahi tukayirinda tendwara abazi rwire tukazitambira tuta kandi tukayirukanjira nkahi okubasa kutunga obundo kujanjabwa omuringo gwone ngeno mwabazi yogu tuzagamba ha Yetegyereze okuteganisa abantu ab'emyaka yona na mnonga umbwire nko kushanga ngumba tuhoreze umunsi za heru tube nho twaza kuba nho twaraguza endwara ekwatirine na nensigo twine Dr. Rose Muhindo na ija kwa natwara ahandu areji okubasa kugishoborera ebikugireta nebirugankahi kandi tukabasa kugeta ntaratuta umutiya kwika kuza buhindi bwe nabashikira harurengo ruha okubasa kurebeka ngo bambi twabasa kumanya ehitukurga na ehiturukuza konkani nkumanyisa ngo program age Ebyamagara abari kugitamwa ka sente n'abakazire health products kandi no kimanya kurungi munonga ngo bakozesa ibyo kunywa ebiro kucungira endwara zitari zimwe na zimwe mbone ubundi utakashira kutunga endwara zitari zimwe na zimwe basa korese ibyo kunywa ebyabakazire health products obase okucungira endwara nyingi bitu kandi waza kunchereza mbase kwirukanga nzo wa Dr. Rose Muhindo abase okututangaza handwara yensigo. Dr. twakwakira. Okay. Mwasi bamta imwe n'abatwikirize amazina ganje ninye Rose Muhindo ndiyo mushaho ninga doctor umwiraro rituri ya government ya Bara University. Yeah, Dr. Kora kugamba ensigo noba nomanyisaki. Ensigo nekintu ekiri mu mubiri ninga parts kuba ziri mu mubiri ezikuba twine ninga twahanjibwe nazo ezikuba ziri mu mubiri mbwenu ruhanga kazitekamo wa reasons nyingi ntuzaguma nturibo mugasho gw'ensigo konka nkuko ragire ngo nyino mutima twinena n'ibintu tweto ensigo mbwenu mu mubiri bishobuza abensigo ensigo banoshanga wonze bazaba nyingi umuntu ayine ensigo zingahe twine ensigo ibiri ruhanga katwanga twena twine ibiri konka hariho abakuba batine ibiri mbabinemwe tukumanya nta hari abandi abakuba bine kusikiri ibiri but Muslims baziri ibiri naturally zisheme kuba ziri ibiri twine ya right na ne ya left ubwo ari kuba yine nsigemwe nabayazirwe nayo ninga ntihije hagire cyabaho nkahandi hake hariho abakuba bazirwe binemwe yonka then hariho abakuba bazirwe binibiri konka eya kabiri etarakuzireje akweze ensigo nzibanzindeshagama nka parts zone zo mubiri wano ende kintu kikure ishagama ine kuba netambura ezeyoje hatara kuba hariho abakuba bazirwe maybe kensigemwe etaratunjire ishagama kumara hatikaruga mukari kace munonga kandi kakatakora so hatoguntuma yangu na akazarwa ainibiri maybe konkemwe tekukora aho kuba neberi ince munonga then hari abandi bakuba bazirwe binemwe yonka niyo yananjire niyo yakuziri endijo tera kuziri ekiri kumanyisa umuntu nabasa kubaho ayine ensigo emwe umuntu nasa kuba nangwa twantushomesa abantu mu university ntukira kubagambira ngo ruhanga nawe ninjira ko yatwira ibiri akanamanya ngo eje ya kabiri nubasa kujerezo ndijo nubasa gumaho oyinemwe yonka kandi nobota kucima abantu binje of course mbaba batakucima ngo yabinemwe ningi ibiri kunka nubasa gumaho oyinemwe yonka kandi otine nshonga uguma nkabandi ensigo yo mukazi nebasa kuza umushije nayo mushije zo mukazi ninga ebya sex mbya bitine nshonga noba yarugo umusigazi yazo mugurusi it's fine yarugo mwana ningo mukuru yazo mwana it's fine. Hati Dr. Tonsha bangu tushoborere omugasho gw'ensigo noguha hati ensigo ezi nandi okubuza ensigo nekora ki ninjira no mangu nekora nkari yes namazimo ngo mugasho okutukumanya muhango abo kuba
wabo tine ensigo no butakushesha je kuba hateze ensigo niyo kukora nk'akajenje nako mu mubiri kutuyamba kwihamu oburofa so nekora enkari ejeje n'eshagama eyihamu oburofa obwo mu mubiri no mayembiri yitu eri nka factory every day hariho processes ezikuzo mu mubiri kandi ebyo byarugamu nka waste products zine kujejenwa zirugo omu mubiri tuzaba assisted functions ibiri ya kashatu ensigo ezi is regulating a pressure ninga is controlling a pressure ugundo mugasho nizikoresha nizikora omubazi ninga hormone mu rujungu ogwo kushobora nugurwo mu nsigo guzo mu musokoro ate omusokoro gukoresha yes ati twantu kutubantu tugambira abantu omugasho gw'ensigo na nico tukitekamu ahoko aguri omubazi gwa gutashohwire kurwo mu nsigo noza kubuyinisha gamanchi omusokoro tugura college ishagama yoneza koberinje then ensigo ezinazo nizituyamba okutereza amagufa ninga okureta amani g'amagufa hari omumagufa gitu tinemu ekintu ninga ekirise ekitweta calcium ensigo ezi nazo niziyamba kutereza calcium ejo nkokwe kutambura omu mubiri so nazo zine omugasho ninga zine akakwate na n'amani g'amagufa ekindi ningira nibyebyo okay mbwesho ni ndwara ki eziri kukwata ensigo twine endwara nyingi ez'okukwata ensigo konka ensigo hati ekitukumanya omubiri wire kukira kuzikwata shukari niyo number 1 number 2 pressure number 3 infections nkaki nka warwara infection nko kugira nko bukoko ningo burofa omu nkari omu ruhago obo burofa nubasa kutemba buzo mu nsigo nabo burwaza ensigo konka na infections ezindi nk'akakoko ka sirimu nako nikazirwaza omushwisha gw'ensiri nago niguzirwaza ninga warwara munonga okagira nk'obukoko bwingi omushagama nka bacteria nubasa kuretera ekirwire ekikuza kukora kikuteganisa eshagama irahika omu nsigo hati nazo zirwariremu so endwara ezindi ezikubasa kuteganisa ensigo nizibasa kuruga omu ebirwire ebikublockinga omuhanda gw'enkari nkaki nk'ebirwire bya prostate omu bagurusi ngomu bazeeyi hariho obukuhurira ng'omuzeeyi yazibikira takushesha hati aho nikimanyisa ngu hiine ekyateganisa omuhanda ogwo gw'enkari hati atunga blockage ensigo nazo niziza kuba affected warwara nka cancer tujire nka kansa yanyinenda omu bakazi noma yanyinenda heri na n'oruhago byona byoka hansi omunda nto so wabweneyo nk'ekizimba nk'omuri nyinenda ninga omunda nto anywhere kikablockinga omuhanda gw'enkari ensigo nazo niziza kuba affected konka twinemu na cancer ezikuba affecting ensigo direct every kansa y'ensigo nayo eriyo ninga ahandi orwara nka kansa endiijo konka ez'omu nsigo ekyo nakyo nikiza kuzirwaza nobasa n'okurwara omutima ensigo ezi zikaba nizinda ngu eshagama eraza omu nsigo ebe neemara so zatungaho nk'okukyendera kw'eshagama esheme kuba neehika omu nsigo abo kugira ngu abarwire b'omutima eshagama erikushohora erikuruga omu mutima ninga omutima niguba gwine amaani makye so eshagama egi erikushohora neeba etakumara kandi ensigo nazo kuzira sensinge ngu egi eshagama tiyamara nazo nizibasa kurwara konka ebikuba affecting ensigo ni bingi munonga bitari n'ebirwire amarwa emibazi ei tukukozesa oba warwara nk'ekirukano watanaka munonga amaizi gakwamu watunga dehydration tuwanywa ekikumara ebyo nabyo nibibasa kurwaza ensigo na n'ebirwire ebindi nka hepatitis nikumanya yanogimanya nayo nebasa kurwaza ensigo n'ibindi nibubonero ki obwo omuntu yakubasa kwereberaho obwo munda na n'obwaheru
akamanya ngo hataho yahika yarwara ensigo. Wori okumanya ngo warwara ensigo number 1 hariho obukuba oyine ekirwire ky'ensigo otakukimanya. Titeeka ngo buri kirwire kyona nikiza kureeta signs. So hariho abakuba batiine nibahurira barigye nk'aba pressure noma hariho obukuba oyine pressure eri nk'omuri 200 over nka whatever kunkuta utakura anything. So na n'ensigo n'aba barwire barumu nabatakukimanya ngo zikarwara nagenderaho gye taine enshonga. So hariyo group ejo konka ensigo zazirwire zikuza kureetera obubonero twatandika tukugira ngu nizikora enkari. So aba barwire nobasa kureba ngu konka akakari kanje kakakyendera kanatandika kuguma ninshesha enkari nkye kandi obwe ndikugezaho kunywa ndikukora ki. So nobasa kureba ngu enkari yawe yakyendera ninga nobasa kureba ngu what do you call color nki erangi y'enkari nayo yahinduka. Enkari nebasa obumwe nobasa kunyarika eshagama ninga nebasa kuba red ninga dark nka chai mukaru. Ako nako nakabonero ngu ensigo zawe nizibasa kuba ziine nk'ekizibu. Then waba kajengnuza nk'okushesha manya ebirwire by'ensigo nabyo biri omu grades kunkana n'okugira obukooko omu nkari nakyo n'ekirwire ky'ensigo. So nobasa kuba oyine nka infection oze kushesha oshasha ninga waza kushesha oguma noshesha buri kanya kakye kakye kandi wazayo noshasha munonga. Twagira ngo obumwe nobasa kureba mweshagama oshasha omu ruhago ninga omu nda nto nobasa kushasha omu mugongo enyuma twagira ngu ensigo niho ziri. Then ensigo zazitiine maanyi twagira ngu oyine kidney failure ninga tizikukora gye nobasa kuhaga omubiri ahabwokuba twagira ngu ezi ensigo nizituyamba kwihamu oburofa omu mubiri yitu. Aho Dr. niho yatusya ariyo natushoborera kandi nyesiga ngu niwe oshitamire kurungi okiringire okubasa kurangwa yetegereza enshonga n'akashonga aha bikwatirana n'endwara y'ensigo. Konka mwena bwe sekonde kimwaza kutwikiriza tubanze twanywaho kacyo twizi then nabwo nyuma tugaruke na Dr. abase kongera kutushoborera ibyakubasa kuba nibikiraho ibinkuteeka ngu niwe ahori nochura noyenda okumanya ekiro kukurataho guma nitwe. Ebyamagara mbikibwo kazire health products. Ebyamagara mbikibwo kazire health products. Nimbatabaruseyo omukahumuro kandi nteeka ngu mukine kihika kingi munonga okumanya byakubasa kuba mbyeyongeraho aha ndwara ezi zikutahirira ensigo zitu nk'oku mwahurira okuziine emigasho mihango munonga aha magara gitu ekikumanyisa ngu zarugaho niwe noba otakiro. Mbwenu munyikirize ngarucho wa Dr. Rose Muhindo nawe ayongera kutushoborera enshonga ezindi n'ebuuzo ebindi kuzagumiza munimubuuza. So wotakushesha ekikumara amizi ngo basa kuguma mu mubiri ohaga nubakira kuhaga face konka nasa kuhaga bijiri na nayibondo ningo omubiri gwona. Kandi akabonero nobasa kugira amani make just make nuhuru tariki nkimanyisa ki maybe wagira oturo twingi maybe tokwenda kurya ninga warya utanaka ibyo ntikira kubireba ensigo zazarwire munonga zitakijeje n'eshagama kwihamu oburofa hata oburofa obo kuba okuguma omu mubiri nibo bukureetera amaani make okwo okugwejegyera buri kanya appetite nkye okutanaka aha bwa kidney failure. Obundi obubonero omurwire nabasa kwija just atiine eshagama so agira amaani make ag'okugira eshagama nkye. Twagira ngu ensigo nizikora eshagama. Abamwe nibasa kuguma nibashasha amagufa ekyo nakyo nikibasa kwijamu. Abamwe nibabasa just kwija biine pressure ahabwokuba twagira ngu nazo nizicontrollinga pressure ninga nizigitebeekanisa.
so nobasa kwijoine pressure yonka nico kirwire cyawe ekyakureta. Yeah, then unfortunately abarwire ko kwija manchi rugira stage yiwijaho wija cyabire too late omwen babasa kureta ryo mukoma orukwesika nko webhungo utakucenge kikuzo misho otakwisyaje nobasa kubona ibintu nkonka ombugufu esikubasa kureberaho signs kuchira munonga no kureba aha nanka enkari yawe nkoko kwingana na kala yayo na no kuhagomberi kugira appetite kugira man mache ningo kutanaka na pressure maybe kuzahigura okurwara ensigo doctor kwinaka kwatena n'emyaka ateze ensigo bambe tizukumanya omukuru tizukumanya omuto ya zaziriyo zo kurwara hariho obutukureba obwana kazirwe last week bakwita ngo akana tukakushesha bakazara last month ngo tukakushesha kandi bakwitira omugurusi ngo omugurusi nawe ine cyambaho so izi ndwara tizukumanya imyaka nzibasa kwata omukuru omuto omwishiki omusigazi anyone nasa kurwara. byo bikaba biha doctor ebiri kuretera ensigo zitu zarwara kuna nakushoborire kuchira munongo munsi yone chikuteganisa ensigo n'ushukari ejo number 1 cause na nebindi konka number 1 n'ushukari so kukureba ebirwire nka shukari bikukanya omubantu ntubantu manito abensigo ntubantu mangu hati na nabensigo nabo baza kweyonjera konka tichikumanyisa ngo buri murwire weno wensigo manyo washukari arwire ensigo no nzibasa kuteganiswa koko bamaze na shukari emyaka nk'ikumi na nokuzahigura maybe 15 nibo kutunga complications ez'ekibire kya shukari na pressure nayo ni kweri twagambira asilimu twagamba amishwija ya malaria hepatitis infections ezinde za burijo konkana no kuzarwa oine ensigo etakukora je naco kirumu konka ensigo ezo zo nimuzitambira imwe nk'abashaho bitu nimbuza nizitambirwa ninga ate endwara z'ensigo tizikushana hariho ezikukira hariho ezitakukira kandi eki kintu nyenda nchabura abantu nyuma omurwire kakwija omugambira ati warwara ataguma nateeka ta atinanka bakamukwata mwensigo yakosa omubazugu yakira atakukimanya ngo obulwire bwananka na nuwe yetu bukushana maybe nubushana konke mbiri yitu tekushana tokwenda so hariho obulwire obukukira hariho obutakukira ati tombushaho twagira ngo kari katuje ngo Rose patient bamureta abirarije ati neshonga konko musande nkemwe ningibire ningishatu ine cyambaho katuje ngo ya zompate ya wachi ya wari chibukano ya tunga dehydration yamanya mizga muhamu pressure zaza hansi twagira ngo ensigo tuzikuza kushemera kuba hatishaga erukika yote kumara ateze ensigo niza kuchendera nko kuzo kukora konka abo kugira ngo cyabaho ombwire buce itombusha wontu cheta acute nguza failinga hati just acutely tinkumanyi kigambo kindatekeho konka ezezo zine chance mpango munonga kukira hati tugira ngo ekirwire cyaba cyamara amezi 3 and below nukuza hansi okwezi Sunday okwezi kumwe abiri 3 na nukuza hansi itombusha wontu cheta ngo ine acute ekirwire kiri acute kidney failure or something konkanchiza kuchira kashi ni hije habaho doctor kugira ngo hati warwara ensigo baza kumuhoreza amanyaza India manyaza Gaka manyaza nkahi kugira ngo baze kumukoraho hansigo itwaho mu Uganda norengo cyo turi kuhikaho okujanja bensigo zitu to bujanja bwitu tutakubasa kukora hati sofa operation eje yo kumuhereza ensigo ensya air transplant nangwa turiyo ntutekaho buriyo kureba ngo eje operation nazo tutanike kuzikora ahubwo no kuzahera naco kiri expensive munonga
so tuinemu abashaho bita bakumanya kuzikora ezo operations konka nk'uko kubimanya sometimes ebyokukozesa tuba tutabiine konka bariyo haza na n'ebyokukozesa bariyo babiine bimwe konka hiine ebo bariyo nibagezaho kumalirira konka theatre yo eriyo hati mulago eriyo ey'okukora egyo transplant konka titukatandikire so abo kugira ngu egyo operations tukatandikire kugikora nikyo kureba abarwaire bingi nitubohereza India nitubohereza Kenya n'amahanga gandi but most common nibakira kuza India konka n'abakenya nabo nibakora transplant egyo so hati to mu Uganda nitukora dialysis ekati ekyo nikyo kihango twine ebyoma mbara omwirwaro liito twine ebyoma bishatu na n'omumarwaro gandi within Mbarara so ningira omu town egi twinemu ebyoma mushanju tukwe I think that's 7 mushanju konka Kampala ebyoma ni bingi mulago yonka ninga Kirudu bine ebyoma almost nka 40 nga 50 ko then na nomuza private ezindi so ebyoma biriyo so ni egyo treatment eyitukubasa kukora empango aha mulwire oine kidney failure ekizibu ekitwine treatment egyo eri expensive buri kuza kyoma ekyo nazo n'esente nyingi muna Uganda wito wa burijo abamwe tibakubibasa mbwenu hariho ebintu eby'omuntu yakubasa kukora omu magaragi ebyakubasa kumureetera yaguma yerenzere endwara z'ensigo ati ekyo ekibuuzo nikyo ndikukunda munonga ahabw'okuba twareeba ngu treatment eri expensive munonga so ntukira ku advocating for prevention okwerinda mbwenu buri muntu weena akabe nayerinda ebirwire okuba kyakubaho nka hati noreeba ngu tuza omuza fundraising turiyo fundraising omuntu nayenda kuza India abantu nabo nibamanya batiine sente akuha 10 konka oyo noronda 1,000,000 onashore hansi kyali so okwerinda n'ekintu kikuru munonga noerinda otebe ebirwire hariho ebyokubasa kukora nko kunywa amaizi ezo nsigo nzinda amaizi munonga kuba nizo zirakora enkari so zazitiine amaizi gakumara omu mubiri notunga dehydration nizibonabona so wanywa lita zawe nk'ishatu ninga 4 omwizooba ni nyingi tizaba nyingi munonga kareeta amaizi gonka konka orebe ngu wanywa ebintu waguma ori hydrated konka n'omugamba ekyo tinatamu soda tinatamu amarwa tinkwenda kuteekamu ebintu ntwenda ebintu ebiine omu mugasho omu mubiri nimara ngu tukunda ekitiri bita amaizi chai at least naza juice eziri natural ezitukweka muri twenko omuka tutatiremu ebyo processed so okunywa n'ekintu kikuru konka orebe ngu wanywa ekindi wayerinda kurwara nka pressure ninga shukaari nobyerinda ota nobasa kukora exercise kureba ngu hakiri omubiri gwawe niguba guri fit wotakora exercise nogomoka mbwenu omubiri gwona guzaho guba relaxed nokwihamu ebirwire ebiri affecting ensigo ekyorarye abantu nibamanya nkokukozesa shukaari nyingi norwara shukaari tamazima torarwa shukaari tiyerakurwaza shukaari ngu waji ntekugirwaza ngu yakanya omushagama yawa nogomoka ate okuba muhango ebyebishajo ebyoine ahabw'okunywa shukaari nyingi ninga okurya ebishajo bingi nibyo birakureetera ebirwire bya pressure na shukaari then ensigo nazo zirwariremu so okora exercise onywa amaizi gawe otakarya omwonyo mwingi aho omwonyo nigurwaza pressure then twagira ngu pressure nerwaza ensigo konka oguma oyo checking noza omwirwaro otarinda ngu banze washasha nikyo kizibu ekitwine tinkushasha ate omushaho nyenda wengi no kuri ntutunga egyo habit yokugira ngu tugume ntwecheckinga hakiri tinashasha it's okay konka kanza owa doctor arebe egyo pressure yange eriita arebe yanyine shukaari bantu omukativi omusikani kureba yanyine ensigo emwe ninga 2 nizikora ate aho hakiri nomanya ngu wayerinda tukwe
then of course no kwe protecting aha bintu bingi kora tunga ekibire cyona orahuke kuciragorora na nacyakiriye kiruka no cyonka utanywe bishaka ntukunde bishaka munonga konka ntumangwe bebishaka umbarwire bita bensugo tubatutakobyema akwati tukumanye kiriyo muri ece kishaka itwe nkabashaho bensugo of course twantugamba nkeba abandi nibasa kugira ngo ngona kashaka kariya kan katambe cini katamba kiriya konke kibiri twachikwasire ntukira kwabura abarwire bitu hotyo ninyesiga ngwenu wayimara akashansha Dr. Yashtamaje nitwe yabasa kutuganirira je abukwate n'endwara ezensugo kandi nyesiga ngo kuyanagambo rurimo runyankore abantu mwena abakwetegereza rurimo rwo mwabyetegereza ubundi yatakurwetegereza no ijagaruka kugireba next Monday umwabazi yaho shamwenda tugaruka muri repeat rondo omuvunuzi akuvunurire oyetegereze utakashimba bitu ni kwijusya nguyagamba aha World Kidney Day eri kwija kuba hebiri 12 ebyo kwezo kwa kashatu umwaka ogu ninjangu neshonga nkuru munongo kubasa kwija ukabashanga ha Chicha University okubasa kongera kutungo kuceberwa na no kumanya amagara gwegemerire gata abukwate n'endwara zensigo of course nebindi nabyo naja kwano bitunga kandi bagira ngo nibusha taroka center kakubanika kushabwa nawe cyo inekora no kutamuka transport ka ukahika hahife umurembo rwambara Chicha University obase kumanya amagara gwegemerire gata ahandi Yetegyereze mbase kubijusya ku program yegine kushibwaho abakazire health products numbamanya kurungi munonga ebyo kunya biryo mu maduka go no mwihanga biryo mu za supermarkets nangwa namabaga getutandikire kubireta abo kwantumanya nubukora ki ahamagara gate nahabwe cyo bandi bayirukangirira okubasa kuribwa ngo acungire ndwara no kushemeza amagara gawe Yetegyereze ngo mpendere ntyo program yeji umuhereza nabandi cyo butungi charity kandi nabanyine mucunguzi aha kamera kandi nangwa na Sara Mubiru producer wa program yeji kandi nteberwe na Twijuka Josh ogwe kandi we ari kucencura ebishane byone byo rarebe nibarabaha aha bwa program yeji Ebyamagara ahasigara ninyesiga ngutwaza aha page emwe mpaka tugaruke tukavugana ugundo murundi mukama abandindire Ebyamagara mbikishibwo kazire health products